Ko manu tuārangi kua tau ki runga o iti o Pūkeko. It's first time I come to Aotearoa, first I come to Marae, and first time directly contact with community people here. E tūtaki ana a ngā rauru kītai ki ngā manu tuārangi o Taiwan, kua Taiwananga reo taketake mai ki Wanganui. There are 6 Taiwanese, 6 different indigenous people, they are coming here. I live and work here in Wanganui with our hapu and iwi. 然后在这里就是在这里工作，对，帮他的伊维跟他工作。我们不会讲自己的族语，但是我们很努力的在复兴它。那在还没有被证明成功之前，我一直很疑惑自己的身份认同。Kua ruruku mai nei ngā iwi maha o Taiwan ki Aotearoa ki te kimi rautaki, mo ō rātou ake reo taketake, kei tā wāhi. 这就是为什么我来到这里向毛利学习他们的自我认同，还有他们令人感到震撼的团结。E hara I te mea he timatanga hou tēnei, engari he hokinga ki te whakapakari ake e nei momo he ringa, he painga mō te iwi, he painga mō ngā iwi taketake me te tai au hoki. E wai wea ko ana e nei tauira reo Māori, reo Taiwana hoki, ki te reo o te tai ao, hei a wina I tō rātou kimi I te rongo maiwiti o reo. Ko te whaiwhia ko te kite I ngā auatanga, te rongo ki ngā kōrero, te rongo I te hao, te whenua, kia uru mai te tei wairua ki roto I a rātou, kia whakahokia ki o rātou ake iwi hapori, ko te whakarauoratanga o ngā iwi taketake, te take. He wānanga hoki tēnei ka wai I ngā uatanga orite ki tā te Māori. Ko te mea nui ko te reo, rite tonu te oro, ngā arapu he rite kia mātou, ngā nama he rite kia mātou te Māori. We know the Whanganui River, everyone knows this river have a human right, but except the river, but you have a land, you have a ecosystem. I really want to know how you cooperate with the nature. E hiki nāna te hoi kia paripari a te tai ki tua ki te wā kāinga. Te kakinga Kawiti Bashara, Tai Uru News.